cái hết sầu hi rong lệ năm lên năm sung vội dễ mi pi dấu xe rong yêu người muốn chia vợ năm lên năm ingai luôn là lại mình alert tay yêu người thì mình làm muốn thế ấy dễ dunia velia hum pango dấu xe nó chúng xe vợ cái part two anh cái promin Farid som le thum me 2026 ni khoa pastor thum reverend jaw na igal mi te win ain tha na usunga hin thil hi tu san ge ya hin ina ki phin wen thil so zat chom nong hi te aso zegen iso piu mi som le mi li jong tu san gen tha do lo win aumen hi che ho zo se hi igal mi te ti taw hi den mi lo ho hin I ho te mo na ding I ho mit mo na ding ni si in tu si ma ki si mo win hi si chu me tarik tum 2023 a igal mi masa me he te hin nasata iso piu naga ho hi an ban sa wa ki tho wa I ho ku ki zo cha te asai the abol the ho sunga he nasata a allegation adi lo lam ta mo na hi ani zeng wa hi zo zo se hi ho nam hi ki pal han lang tu chunga pastor reverend thum than ho jong hi amo ho ma in king o do hen lang su teng le mi gup a hol mo ho jong hi ama hon na sa ta them mo chan sa hilanga iso piu ni som le mi li ki man ho chunga he ipaha thiam chan na dinga he nasata na ato wa tu sei la sa abo lo hi zi hin I ho jom hin henge tu masana chun protest rally I bo lo chu pastor thum ki tha chu teng le aki hem dan ho tha do na ding hi chi point te ni hin rally in a bol ji hin dunia hi azak chum ga rally in bol ki no hin hi cho zo se hi yani la in kang pu pi tang committee lam kai ho pat sa na dung zu ya dunia hi chi rally hi hum ki bol he ti hi iga he ti win kan phok do no min I bol lo na pen ka uri le iso pyu pastor ho thi na chung hen lang imi isau mi som le mi li tang dan ho thu hi jam le I thiam mo na ding wa hin I ho I nei sunu I deputy chief minister nu hi nasata in me hei chu te le milom ki tho in false allegation adi lo lam ta in ngo na jat chom a hen nei zoven mi that lam kai zeng ge ya lo hi ngo na hung ki nei a hi hi chi ho hi nangin yong na ta san lo ding kin yong ka ta san lo di yong di lo hi hi so I hon adi pui hi ta banga e ki bol hi government in IPT ai le thu adi lo lama nam khat ai lo la nam khat na lam kai khat hi san ge ya hi sumin se go ham ipilinga government thu san ge ya til di lo wa tu se ho hi na mo ge no ham ti hi yon tu ni chan ge ya isei do lo wa hi ya ju dunia kilum khat ta iki zo no wa isei phom du de sa na ja la chu dunia hi history hum ki bo la hi in I bo li to zo siu hi tu sung nam isu a dinga I to wa hi in tu ni hin kim khatin gya le deputy chief minister nu Pi Nemcha ki gyan ama hu na dinga history hi ki bo da na sei jong umai the dunia ama hu na ki bo hilo nam ikipan na theyu tu sei la sa abol ta je wa chu ama lo hi ki dong lo dunia hi chi hi nam hin tong kha thei a hi ta ji in hi chu really hi gu ki gom hen ki chu lam kai ho sengin ki gel ko ma dunia hi ka pu pi tam committee ma kai na no ya hi chu really hi ibol he ti chu iga he che ding win het sa na hum ki ne jin dunia hi protest ibol wa hi le slogan sak ngai ding a hin hi chi slogan hi inzo akan sim ha nu te lam kai ho chu amalanga hin hum ding win lang
kiên khát về mi pi hết đến hình xây hình cái tiền thì chỉ dâu tiền là chun nó hòn mi pi là lắm cây đi ngồi hin iki giọt diu dan hi hilaya iki pat đi ngô SBI maya ku iki sai đi ngồi hin hilaya ku media briefing momentin thì chỉ dâu tiền là pu manga song loyin ki pa tu sei na ne yun tin tau na iman le cha chu program hung ki sai de na hin hilaya ko na iki pat do na diu tau na hi hi le pu mang cha Independent Baptist Church bikin pun tau na iman pi de ngo he toi nu te za kan sim ho chu pat cha anang ayu wen lang na hon lo Mouthpiece of radical valley. Amen. Stop false allegation of defaming deputy CM is defaming. Stop mouthpiece radical valley. Stop false allegation of defaming deputy CM is defaming. Now, abun sing olin pakai tunihin. Mihim sino sunang manol na hinsuin lang. Dunia ka kizot noa. Kagihan kato katanggon ho zo sa izami naman pating ibo sa luba. Pagka ay lapigon ho ri nang mapun agam muso ba. Ay sulong na wahe ka dingden ba. Ay ipi ho zo sa ipi do ang tezo na dingi. Van patin na mintin ko sa nazalin sinang lipite sa nagalusik ko inzayin kani nga katawi min mua ka umsi ngaliti kagero ba gilaw na nato ako na zong ibo ito adin hin ka tawin he honom sa zong level pakai dunia ka kisot now ay lo wal ko gin ho zong he azading dong ka inzong asa ngai lut ka sanwa ki ho adinga uyum kay diu he ka pakai Jesus Christ kami ka tawin he Kevin Zuhaya Umay Mo Gongsi. Defaming deputy CM is defaming. Defaming deputy CM is defaming. Stop mouthpiece of radical valley. Stop mouthpiece of radical valley. Stop mouthpiece of radical valley. Radical valley. Stop mouthpiece of radical valley. Stop false allegation of Stop false allegation of Stop false allegation of defaming deputy CM is defaming. Defaming deputy CM is defaming. Defaming deputy CM is defaming. Stop mouthpiece of radical valley. Defaming deputy CM is defaming. Stop allegation of Stop false allegation of Stop false allegation of Stop false allegation of Stop mouthpiece of Stop false allegation of Stop false allegation of Stop false allegation of Defaming deputy CM is defaming. Defaming deputy CM is defaming. Pi Nemcha he ngo wa tia chu zu le na la tia he narration ko wa su la te ding ko no hin Pi Nemcha ki ngo no ho te te lama ki su la no ko no ho hi nam pi e ki do na hi ti ai la di ma mai tai ye chen tu ni jile thai yong le a ko le cha nga tam zo ko ki di mo he a ko ai le ka ti he ki tu nga ye tin nam dong hon sum sial ta no le thai mang go ta no ilung ti mu wen ke ngoi tin pan ila jing tu he gen te le yong le hen tuan ke pa ti sei digin ku sei lam kan ko we isi rally bolo hi lam kai hon sei taw lam kai ho to ke ho to ne dung zui jin tunia hi local body taw ko pi komite i ho movin mung tiang le ita bang hi om lo na tingin inam tin mo no si tiang le
ipi hiu ham ti pa hi tulai la he so ke he chun lung thim chi ana ke lui tin ha bol ai ke bol ti hi ti hi tunia tong committee chairman hi na kan tin ni tulai jin ne la sa ha tai ima mai na thei thei la ke mai juwa lam kai ho ai lo le tong ho i pyo ki ti i pol lo ti vin kan ti mu ve a je chu igam sungu ne la sa ki pol thei ta pon ima hong lut thei ta poi ti he ovin he je a chu i poi pa in ga ngan to lai juwa gen thei na tho lai juwa chu i tin na ki man sa wam ki tu ni ai na ga do ki nu wa in sunga mi no te hon sa te ho sunga panila ti vin kim na jong kan ni ju vin ai ye sun dunia ki bol zo se hi patin pathei bo hen lam vanoya international level ithil bol pau hi ong ki pon ko sung so na patin pathei bo pi taw hen ti chu ki pa tu se to ma sai na kan se in tin dunia program ho zo se khum khan na dingin pastor satin thang KTCF general secretary pon taw ne man pi win tin I program mo sa na song ki sai de tai ki pa dunia lam kai ho to gon noi za nal maten ka hi lo nau le ka di lo nau wa the mo chan ding ti a o kai wa noya mi zo se mu the dinga hin ta nau i si deilou vetsah na a dunia su pi le nau nam mi te ho nam pi ngai du na zala pan hung la ho o kai dunia hung ki man sa na ho ka program ho pa ta pala tu phat sang dia nang man zona nei pi ding ta zalu na min ka thang wa ni hi pagai tunia thim ki bol na ki tong ho zo se hi kadi lo nau tu teng le ni hon zelewe ya melma ten ei mo na ho hi adi lo nau pon do na deilou vetsah na na ki tong ho zo se hi zelewe ya tu teng le mon som so mak van noi adia India dan pi dong zuya government in jong e het pi uwa kadi lo na ho wa mo chan sa te ding ti alung pun ani na ho zong hi pagai nang man na tha na thil bol the na chun kadi no hole ka kita an hole pakai nangma ong pathen hing hu sa te ka hinaw hi nangman mi ho anga hong kita la thele dingin zong nangman pathen ni bu di win na anga ka taw vinahi dunia hong kalsong ko jit ko ya hin ko pisunga hi in kun som chama mi no mi pa su pi le naw hong kalsong ho zau se pakai dunia ka gen thi naw isanoya ha sata a nam ki ngai lu na pan kala naw hi ni khat le pakai krista nang ma anga thil pha ka bo naw le na pha ka to ho hi nam pia dinga to ga so na angui te digin nang man phathe ni bu pi ke divin song na nga ka hu ta win hi iza kai nang ma lo pi na zo hian tin namin thang va en e u hingowa Nazareth Jesu Christa min pana na ang sunga ka hu ta zo hi amen Hello.